اوه Oğuz vallahi belki gol atasana. و شهرام رحمت دید که این تفکر رو کردگی بود و این رو شما جمع گیر میکنید. Şahramcan da 50 خشرو بوده. چپا نکرده برای یعنی بترسم از تنهایی تنهایی دلگیرم کرد غم. احتیاط شوید یک مرد را برای کار میخوایم با اون درخت برآمده یک شاخ رو غلطونیم. این درخت ببینه برو آدمشا بگو. درخت چاپا شد گویو. کی پیشی بختش رو بسته؟ کدام بدبخت پیشی بختی شما رو بسته باشه؟ ای جودم روی برام پشتی سخی خیرسخونه. اوه بله. ای اشتک شما آوین براد از خونه. بهترین بعدی تو افسرده میشم نمیدانی بیدان حالا کی جایی درد میدانی نمیمانی نمان. سرپرستی برنامه‌های ما شرکتی بخ می باشد. اگر که شما میخواهید که از گرانیتسا گذرید پس با شرکتی باورینوک با بخ مراجعت نمایید. سلام، میخواهید صاحب خانه و یا ماشین شوید؟ میخواهید صاحب 50,000 سومانی شوید و یا اینکه صاحب مکافات‌های دیگر؟ با مکانی درست میآیید. سوپرلوتو میتواند آرزوهای شما را عملی گرداند. با ما بپیوندید و شانس خوب رو از دست ندهید. مرحمت. تلگرامی سوپرلوتو در روی اکران. اینجا جماعت دهات لاهور است. شاید حیران شوید که ما در اینجا چی میکوبیم و چی کار میکنیم. حیران نشوید. برنامه ما حیات بومیرنگ عنوان دارد و میدونید که مهمانی برنامه ما کیست. بهترش خود با چشمانی خود ببینید. عزیز خانی رضا مهمانی برنامه ما هستند. خوش آمدید. رحمت. و این روز با دلی پر گفتم میتونید که از عهده بخش‌های جدیدی ما میبره. اولا سلام و درود به همه تماشابینان کانال شما و بعدا گفتنیم که همین اکای رستم مثل ما در یک سورپرایزای تیار میکنه که من خودم حیران میشم. ما قریب 10 سال شد زیاد در دهات کار کردی نبودم نه که مجبور کردین خیلی سخن شما را نشکستیم اومدیم. تماشابینان عزیز خان رو به قبل گنیت میکنیم. تو از عهده کارهای ده میبرد یا اینه؟ این رو میتونید در پراتسی برنامه انتظار باشید. خیلی بار نخواندین ده. رفتیم بخش اولینی ما رو شروع میکنیم. رفتی تو با دلم زخم گذاشتی و تنهایم کردی. باید سراینده با طور یعنی درخت رفته برآمده یگون شاخچه اون رو معیده کرده به زمین افتوند و ما میبینیم که در این کار از عهده این کار عزیز خان میبرد یا اینه؟ شاهد میشویم. کتو لگند کتو چمپیون کتو گانگستر. الکی تواری دستش معلوم است که بچه دهخون است و قدرت به توانایی به شما برای کار میخوایم با اون درخت برآمده یک شاخ رو غلطونیم. این درخت ببینه برو آدمشا بگو. کمک در کار باشه چی بانه؟ کنی جون کنی توار از زنت چهره سوار بروی دوخی همین آدم در چیم چیزا یاردم میتونه که در درخت یاردم نمیتونه. مرحمت. چیا؟ کمک در کار نمیشه به درخت برو. من یاردمش کنم بروی سیسه بیاره؟ آره سیسه کدی بروی چی در کاری این وقت؟ نمیشه که برو. با خدا 100% میشه من جون کنه وقت تیله میکنم بروی. دلچی خدا میدونی هنره من همه کمک کردم. گفتی خدا که در دیگر کارهای هم کمک میکنم من تو یاردم کردم. شوخه دلخواهی که خودت میخواهی و دوب نه همون را زده غلطون. من فکر میکنم احمد اونش همین پیشنگی ما. نمیگم. اس توای ممکنه بزنیم شبا. اوه بله بله. اولا تازه کنیم. تماشابینان عزیز از تبرزنیش معلوم است که 20 سال قریب است که توار رو دست نگیریده است. ایوا میگم تو. خدا خود پگه سحر این شاخ کنده میکنه و این توار شپی. من فکر کردم که با این تن و بازو تو هم کنده کلون نمایی غلطونی. توار نمیشه توار کنده. باری توار مونده انگیری بهانه های سر و اندازه معلوم. مونده چیه؟ نه با هر وقتی که
خونه میرم دهات سه وقت میده میکنم چون دیر نکی معلوم است از تورزنی. نیم شب قریب گرفتم آفرین. آفرین. کمک لازم؟ خودت به یک غذای برو مدی من کجا میبرم؟ بود در طوری سری من چپا نشوه. نه همش ماری خودم نقاب زمین میبردوره. یا دکیم کجا داده ایسا کمی دیگر آورده یک کوشش دیگر خودش تلپس میغلطه. رفته. اوه گریختن در کار. شمالک میوزد زن کشو. دستی منه دستی بابای حیدر نگفتی. درخت چاپه شد گویا. و اکو در فرامده من با شما کمک نمیکنم. تماشا بینه یکان جا کندکفانش ده بگیر تماشابینان عزیز میدونید ما با کجا روانه و در این بخش آوازخوان عزیزخوان رضا با اوغیل میداره و گوهر رو میجوشه. رفتیم. بیا شکر که رفتیم راحت نگرده. برای چی دو دل شده؟ اوه اوز والله بگی گوی شده زنه میترسید از گوام. نه عیزدانش میترسی شهرام من ترسید اوده کل برو من و عزیزخوانم میبره. اوه ماشان گوام کلمه به دوشم میبینه ماش باش بگوی بگیرم کدامش چی داره همش سازاکی نمیزن نایشی همیشه؟ نمیزنن کو همه مزدگیش کدام همه مزدگیش ببریم. اگم تجربه مزدیش نیست مرحمت ستیری گو از شما کلی بینیم ما شما یاد نمیتی خودتون علاقه بچه شوره مرحمت نزدیک شوید. برای چی یک کیلومتر دور میترسه؟ فایلاخش سرتیم سردیم اول میجوشد بعد سر میتی. اول دیلیوی کردم در گو آتیش گپ شپ کردم در گو یک کرته زنانه بیارم. بیسو بردمش بازی بکنه هش بوینش نزنه. هش اوه روش رو ای میزنم گو او شین اوخی او خیلی نمیجوشن اول دو دسته قبل لطه پرتو خیام یادش قطعا آماده است او باید دو دسته میجیقن. یا کمان بود نگوشی تو مسئله استانتشی این اول باید گوشتادش بمکه بخوری دو دسته کار نمیتونی لطتون اسمونی. نمیشه او گواکی اهلکی مایه اخوی اچ کلاس شیرین ندارم در تقدیم ستله پیش کنی. نمیشه کنم بیایم ستله پیش کنی. مشاهدین عزیز متاسفانه این گاوی ما گوسالش در میدان بوده است تا او یک بار نمیمکیده است شیرش نمیامده است. این سکرت رو صاحب خانه با ما گفت از همین سبب نیم ساعته که عزیز خانمون چوچکای گاو رو در دست گرفت شیر نامد. متاسفانه گوسالش از ما خیلی دور است و ما من نیست ای بیگو که ما در شیر ندار شما دلی گاو یافته نتونستی. نه یا برزد و قدش آرام شدیم بهترین تماشاچیان عزیز شاید از بخشای فعال ما شما حیران شوید شاید خنده اتون گیرد. شما این منظره رو الکی با فکرم شناختید این منظره کجا بود؟ اینجا ما شهرام عبدالحلیم رو آورده بودیم و در همین زمین تپک کردگی بود. یعنی همون تپک‌های شهرام عبدالحلیم امروز قاق شده است. عزیز خان انمون تپک رو از زمین گرفته
анамун тепаи онҳоро яъне ба дигар су мебарад. ин маъноиро дорад ки захираи зимистонаро аз удаш мебарад ё не, яъне ки тапаккуро ҷамъу гир карда ба ҷойҳояш бурда мемонад. Не мекунем кору гуфтанем ки ака айшоти мо соҳибхона роҳат мекунад. ба Шаҳром раҳмат гӯед ки тапаккуро кардагӣ буд ва инрӯз шумо ҷамъу гир мекунед. Шаҳромҷон 250 хушрӯ буда. Пак мечинам. ва шумо бояд инро ба он тараф бурда бичинед. Азбаски соҳибхона гуфт ки фақат як тарафа чинем, мо аминро мехоҳем ки шумо бурда ба он тарафҳо монед. бовар кунед дар зимистон ҳамин тапаку ай нархи навои карчика пиёза қимат мешавад. ба он хотир мо захира карда монема. ман худам бачаи қишлоқ макрос гап тапакам кардагем, говбониам кардагем. Агу ба фикрам ки тоадим ком бас. Шуди бачиқи. Баса. Неками дига. Ана мебаред, а он тараф холӣ мекунед. сангӯӣ анаму тамошобини мо шавад. Немо хеле корро кардагем ака Рустам. Чанд сол шуда кардӣ? Гуфту я 10 сол зиёд шид. Ай сабабе ки кор бор бисёр вақт шаҳр дай дар пойтахта ба он хотир деҳот осино кам мерем. Чапана карда барӣ. Кани? дар ҳақиқат азизхон хела саргинҳоро инҷа ҷамъоварӣ кард ва акнун мечинад ва ба ҳамин бахши моро яъне ки шумо анҷом медиҳед. дар ин бахш мо мебинам ки аллакай ин қадарро чанд рез кардед? Он 40 рез кардед? Хай намедонам охами. Сифарам карди ака. ба ман не, ба Шаҳром шумо. аз Шаҳром хафа шавед. Шаҳром Абдуалӣ. ман ба шумо кӯмак мекунам. Тапаки моҳӣ. ин таҷнои чинед. Тапаки ҷон, роҳати ҷон гуфтиям дар зимистон. Гар мегирам. Деҳара дӯст медорам. Не ки дар баҳор мефурам. Деҳада бошам. То қадар баҳор. барои чӣ? зимистон не? Зимистон қина. ба мардуми деҳа аҳсан бояд гуфт, барои ин ки аз мани хеле саркинҳо метавонанд ки хонаро гарм кунанд. Ин мардуми деҳа заҳматкаша. Хайна ака Рустам. бо ин бухмондашон. худ шоҳид будед ки дар ин бахш азизхон аҳдудаи кор баромад ва дар зери комментария менависед ки ӯ қобил аст ё ноқобил. барои ҳамин сарояндаҳоро дар ин хел корҳо бояд ҳунарашонро санҷидан дар кор. ман корманди Фаберлик мебошам. маро модарам тавсия дод ки ба ин ширкат аъзо шавам. борҳоро бо нархи арзон тариқи WhatsApp ба ман пешниҳод карданд. номгӯи чандин тояшро интихоб кардам. муддати 3 рӯз пас борҳоро то наздикии хонаамон оварданд. дар аввал ба хонавода, баъдан ба ҳамсабақонам борҳоро нишон додам. онҳо ҳавасманд шуда бо маслиҳати ман аъзои Фаберлик шуданд. мо духтарони ба пул ниёз дошта акнун аз падару модар пул намепурсем. ба маоши худ ва даромади иловагии хеш ба дарс рафта меоем. либосҳои танам низ дар як муддати кӯтоҳ дигаргун шуданд. акнун пули ман зиёдтар шуда истодааст. марҳамат, шанс аст, корҳоро сар кунед. худатон раҳмат мегӯед. рақамҳо дар рӯи экран. тамошобинони азиз, гузаштагони мо бо ҳамин достҳои бобогӣ заминҳоро дарав мекарданд. дар ин солу замон асру техникаю пешравӣ шудааст ва мебинед ки ана ин ёрдамчии беминнати худи деҳқон аст. мо дар ин бахша мо иҷозат намедиҳем ки азизхон аз ин истифода барад, лекин аз дости бобогӣ мехоҳем ки ана ин заминро ба қавле дарав кунад. меравем ва шумо достатон кардед? Хай ки осони кор охи нишон метад. Дар насиб ма ҳамин рӯз ҳамин буда охи намешавад. Не, мо иҷозат намедиҳем, барои ки осон аст, шумо як дақиқа ба дарав мекунед, лекин ба дост мехоҳем ки азоб кашед. Хай дости бобогӣ қатъиан. дости бобогӣ кардӣ. шурӯъ мекунем. марҳамат, анами замин аз шумо. шеър хонед. Дуриш дар чия медонӣ ака Рустам?
мо вақте гандумдара мерафтем баъд ҳар со овоз мебуромада Овози чӣ? овози ҳайвон овози ягон мошине овози одам мебуром баъд мегуфт ки ҷавдав равӣ буром пушти сахи хирсхуна О, бале. ҳевштака шумо овин бурод аз хуна Беҳтарин. соли ману соли духтарак ҳамдуна шояд ки уро насиби мо гардуна. Шумо бо ин шеърхониятон кӯшиш мекунед ки анамун завқи анамун даравгаронро бедор кунед. хай гӯш мекунан хеле хай бо фини кор дар назаршон наметова. Боз ягон фалаки даштӣ ҳам бошад бисёр хуб мешавад. фалаки даштӣ зур мешавад. Марҳамат. чархо фалако маро ба чарх овардӣ кулоби будам маро ба балх овардӣ кулоби будам оби ширин мехӯрдам саргашта маро ба оби талх овардӣ ҷон. Ба оби талх не, шумо ба гандумдаравӣ овардед. Ки мурда ҳамин заминро дарав кунед. Када нагуфтен тонисесам натонисесам охир. Ранге ки алаф дарав кардед, фарқи дарави алаф аз гандум фарқ дорад. Шумо бояд як кӯшиш кунед ки саракҳои ҳамин гандум нарезад. Не, дар ҷо ҷам кардастам, тоза даравидастам ку ай апара дама тоза даравидастам. Ба фикр ҳамин дарави шумо як кӯдаки синфи як ҳам метонед. Агар дост ба дасти худам афтад, дар ин замин ягон дона ҷаву гандум намемонад. Чокун бо будравам. Бале. Ход шумо нав кора сар кардед. Дараватон суст. Тамошобинам пай мебарад ки сарояндаҳои мо аз удаи кор намебароянд. Не, на биё камера пештар бо биё замина. Ин қадар хасаку сараку вай резондед шумо. Чия резон? Вай ҷамъогир кунед охе. Ин деҳқон бояд аз ин орд гирад, гандум гирад. Ина дорам чизе дам сар кар. Ман тамоман розӣ нестам. Ки? Шумо дар чанд солагиятон ба гандуму ба алафдарав шурӯъ карда будед? Рости гап давраи мактабӣ мо бисёр мерафтем говчарониву алафдравӣ баъд ҳамин вақтҳои абед мешид вақтҳои хӯроки нисфрӯзӣ мешид баъд фақат нигоҳ мекардем ки кадом хеш сабор айдуриам хе яке медидем ягон кас дар дасташ халтаи нону авқот ку авқа хирсан мешидем. Қызиқиш дар ҳамин ҷо. Сизони абед шудан? Яъне ки вақти абета овардан. Беҳтарин. Тамошобинони азиз, шӯхӣ мекунам ки азизхон аҳудаи кор набаромад, аҳудаи кор баромад. ҳамин меган кора тоохиша кардан дар кор. Бозам дравидагиҳо ма ба фикрам хеле дравидам ма мефарам дар қати ҳамо дигарон хе барвабахшу бимонам. Яъне париятка. Бимонам бо хеле зу мешавад. Майла. Ба дост гиред охе. Не ба даст мегирем. Гиред. Амо барои кор. Эҳтиёт шавед. Як мор дорад. Ман шӯхӣ кардам. Акай Рустам. Чун шумо дар аввал гуфта будед ки ман метарсам. бовар намекунам ман сериёз наметарсам айморака. Чӣ ягон бор газида буд, сур карда буд? Не ман чӣ хеле ҳамин аймор метарсам. Ман дилам славияка наки хеба. Дар ҳолати ногувор қарор дорад. Тамошобини азиз худро ба даст гир. Инҷо ягон мор нест. Ягон мор нест. Дар ин бахш ки бахши ошкоро унвон дорад, мо чанд саволҳои коғазпеш дорем ки дар ин ҷо мехоҳем азизхон ошкоро баҳри тамошобини мо баён созад. Азизхон, барои чӣ зан намегирад ки пеши бахташро баста, кадом бадбахт пеши бахти шуморо баста бошад? Зан намегирем? Барои чӣ зан намегирад? Ҳамсини солҳои шумо соҳиби дусе фарзанд. ҳарчи насибу тақдир вақти соати худаша дорад. мо айни ҳол дар кофтупо бастем. Чӣ гуна арӯз ба шумо маъқул аст? Хондагӣ бошад, нохонда бошад? фарқ надорад, мефаҳмидагӣ духтар бошад. Хондагишам дар зиндагӣ кор меояд, нохондашам аз табақаи сарояндаҳо бошад? Не, табақаи миёна. На бой, на камбағал. Беҳтарин. Хеле бошад ки фаҳмада корубори санъат кунам. Шумо ба чанд омадед? мо 23. 23, а? Шумо дар ҳамин умри 23 солаи худ рӯзҳои хушро бисёр дидаед ё рӯзҳои бадро? алҳамдулиллоҳ рӯзҳои хушам, рӯзҳои хуб. зиндагӣ пастию баландиҳо дорад. ҳар як пастӣ санҷиш мешавад, таҷриба мешавад дар зиндагӣ. рӯзҳои хушам
бад рӯзои хуш бисёре дар зиндагӣ ма шукрона худо. шумо мегуфтед ки он қадар сурудҳои ғамангезу ошиқонаву доду фарёде ки дар сурудҳои клипҳоятон дида мешавад дарди дили худатон аст ё нафар дигар? озиро намехонам мухаку ака. Чӣ сабаб? Чӣ сир дорад? Иқа хондем ки фоида накард. Гирифтам бурданша. Яъне шумо аз он зиндагӣ шикардон? Дигар доду фарёд неву? Не, дигар доду фарёд кам мешавад. Биё ба болинам ҳамин хел? Дигар сурудои шух мешавад. Ай сипас. Мардумо ба сурудои шух табшо нақш мекунем. яъне шумо қоил шудед ки дар ишқ шикаст хӯрдед? Хай ака. Чӣ магар То шамол наша барги дарахт намеҷунба акай Рустам. Ҳар як чиз сабаб дора. Бо ҳаст зиндагӣ мухлисо ай ҳаёти шахсӣ дигар одам медидем мо бисёр вақт сценарияу дигар сурудҳомона интихоб мекардем. Бо камеам қатраи бад ай зиндагӣ хумо. беҳтарин бисёри бисёраш дарди дили худатон буд. душман дар зиндагии шумо ҳаст? Бале. Душман ба фикр мекунам бисёр дорум. Айм гирда атрофи хумо ай дигаро бегона боша ай мо дар гирда атрофи хумона. духтарҳо Майра писарҳо? эҳсос мекунам. духтарҳо писарҳо? Иша ки ҳам ину ҳам он? хай мумкин боша не ки ма худам эҳсос мекунам ки ҳаст. Барои ки ай таҷрибаи кору бори рафти пештави корум мебинам. шумо дар зиндагии оилавиятон падар ҳастанд, модар ҳастанд? Бале, шукронаи худо соҳиби падар модар ҳастем, дар қайди ҳаёт ҳастанд. Кӣ мехӯронад, кӣ мепӯшонад? Мо ҳаматарафа якҷоя кор мекунем. Ҳам бародарам, ҳам падарам, ҳам худам зиндагиро якҷоя пеш мебарем. тамошобини мо шояд ҳайрон шаванд ки деҳаи лоҳур шояд зодгоҳи падару модари шумо бошад. Не. Лоҳурро шумо интихоб кардем. бале аммо Мола- тамошобин намегӯяд ки мо интихоб кардем. Не, Лоҳур фикр мекунам деҳаи бисёрам зебо буд. бале Ҳамун чизе ки зиндагиро обод мекунад дар ҳамун деҳа буд. Зиндагиро пеш мебарад. Замини киштукор, гандум, дигар гов, мол. И гов доштанам, мурғ доштанам, чизои хонагӣ доштанам бисёр хуб аст. Чанд ҳиссаи зиндагиро пеш мебарад. шумо дар Қурғонтепа доред? мо дар Қурғонтепа гов надорему, мурғ дорем. Ҳар саҳар 7-8 модарам тухм мегира мебарад. азизхон, ҳаводорони шумо бисёр ошиқони ами ҷигарсӯхта ҳастанд. шумо метавонед баҳри ҳамаи ами мухлисони худ як 4 мисра суруди ошиқона замзама кунед. Суруди ошиқ аз сурудои нав бошад ё сурудои кӯна? фарқ нест. муҳим ҳамун суруде ки ба шумо писанд аст. Як суруди нав дарафти тайёршавӣ аст. Агар ба ту намерасам ин дигар тақдири ман аст. Ҳама хубиҳош моли ту, бадиҳош саҳми ман аст. ту ба шаҳри ишқ рафтӣ, ман ба шаҳри дарду ғам. ту канорию бихан, танҳоӣ саҳми ман аст. баъди ту афсурда мешам, намедонӣ бидон. ҳоло ки ҷои дард медонӣ, намемонӣ намон. баъди ту афсурда мешам, намедонӣ бидон. ҳоло ки ҷои дард медонӣ, намемонӣ намон. аммо кадомеш ки намефаҳма мондаи набоша намона. рафтагиш пай рафтагиш. ба рафтагиёш алвидо, омадагиёш ба ҷонам фидо. тамошобинони азиз, ин буд барномаи мо бо Азизхони Ризо дар Салом лоиҳаи бошед. ҳаёт бумеран. Хел ашид вақт хуш нашида буд рости гап. Рафтем омадем рӯзам бега шид. хело ҳам азобам додем. ҳеҷ гам надора. як рӯзи шумо бо мо сипарӣ шуд. барои ҳамун раҳмат барои тамошобинони канали Меҳробпуро ба шумо акай Рустам ки кам моро ёд мекунин, даъват мекунин, сарбаланд бошем. тамошобинони азиз, ҷадидтарин лоиҳаи мо ки ҳаёт бумеран унвон дорад, бо тамоми чеҳраҳои санъат розҳои наздик боз ҳам шуморо шод месозад. тансиҳат, хотирҷам ва муваффақ бошед. бародаро, инам як канали мондагим, канали Ҳаким ТВ. ҳар наво видеоҳои ҷолибе ки дар Франсия яка зиндагӣ мекунад, бениҳоят як чизои хубе ки мепартояд, ҳамин канал фақат подписатсия кардагим тамошо мекунем, беҳтарин наворо дора. як бор бидроин тамошо кунем, подписатсия кунем, беҳтарин кор мешавад. ҳазор раҳмат барои дастгиритон.